I veliki pozdrav ljudi, moje ime It's Čoda i danas gledate naš prvi game na kanalu. Ljudi, danas ćemo malo pričati o kanalu. Pričat ćemo o kanalu, igrati na KGB Craftu. Moje ime, rekao sam, It's Čoda. Ok. Od onda kad smo imali 100 subscribere, kad sam snimio onaj specijal Water Challenge, ja sam posle toga počeo da batalim. Zašto mi je pobeglo sa ruke sve? Nije bitno. Ne znam ovu mapu baš najbolje ili neke te rute, ali ćemo pokušati naći neke dobre česte. To da kažem samo i da krene na priča. Ok, znači treba hrane. Imamo fraud. Znači ja obično na kraju kad se refillaju često je tu tek jedva i to je još jedva dobijem fraud. Ali nije bitno, idemo ovdje, mislim da sam vidio ovdje negdje chest. Hoću ovdje negdje chest. Ne mogu sad ako tražim. I ljudi, znači tad sam polako počeo da batalim, jer stvarno više nisam gledao pointu nerviranja. Džabaka, znači džabe sam se nervirao. Ok, ovdje ima. Mora imati neki prolaz ovdje do onog duplog chesta. Kako li proći sada tamo? A, na koju foru treba proći ovdje? Čekaj. Ne mogu, se nerviram sad oko toga. Znači počeo sam ljudi malo da batalim to i stvarno... Ok, nije ovdje. Stvarno više me mrzelo ako ne vjerujete da snimam. I izašao sam sa kanala i kasnije sam nešto opet počeo napraviti neke kanale, It's Čoda ili Troll Games. I tu sam jedva nešto pokušao da snimim. I uspevao sam da snimim, imam 3 froda, what the hell. Diamond Sword! Oooo! Tek sad provaljam da sam dobio Diamond Sword. What the fuck. Ok, znači, da nastavim ja. Međutim, kad sam video da mi je sve krenulo na loše, da kažem, onda sam to skroz zabatalio. Čekaj. A da, nije, ne može i tako, ok. Skroz sam kasnije, znači, to zabatalio i... Video koji mi je trajao 10 minuta, na kraju mi je se završio sa 35 sekundi. Really? I eto ljudi, to mi je prethodilo na snimanju. I kad sam vidio kod nekih youtubera da uopšte i ne edituju. Da, na tom editovanju sam na primjer stavio 720 FPS-a. I bilo je toliko, ali mi je video trajao samo 30-45 sekundi od 10 minuta. Znači video koji traje 10 minuta traje 30 nešto sekundi. Really? Nije bitno, znači i to sam se baš iznervirao. I baš sam počeo da batalim. Čekaj. Ima i neka fora ovdje. Aha! Mogla se kladim da je nešto loše dole. Znači... Mogla se kladim da će upasti neku jaku zamku. Ne. To sad ne. Oći da izađem odavde. Bukvalno se uplašim kad uđem ovako neku rupčagu. Ne, nije realno. Ok. Znači... I to je prehodilo to... What the fuck? Da li je realno? Da li je... Diamond Pick
X, da li tu na moj iron? Neću, mam diamond, bože, prošto bi za iron. Nije bitno, znači... Da li je realno? Ovo je cool ruta. Baš mi se sviđa. Ok, idemo ovdje i iz ovog ima chest. To sam gledao nekog youtubera, ne sjećam se. A, refilali se chestovi! Idemo ovdje, ima li chest, nema chest. Idemo gore. Nema ni gore. No. Idemo opet na ovu rutu, ljudi. Oh, what the fuck. Baš se sad našao refill chestova. Fucking yes. Oh, to mi kaži. Ok, daj mi full iron. Dobro, cool. Ja. Very bad. Što sam uzao? Ne znam. Da, moramo idemo na otvoreno. Ok, brže izlazi. Treba mi to i da stavim. To je to, ljudi. Što nemam FNS tu pri ruci, brio. Oh my god. Zapalio sam se! Zapalio sam se. Da li je realno? What the fuck, vidim da imam regeneraciju. Da li je ovo moguće? Nema mi chesta, what the hell? Ono, na chestu dobijete chest. I čekaj, ja ga sad kao nisam dobio, jel? Aha, ok. Dobro. Ja, bože. Sjećam se ove mape, sad se sjećam. To je to. Ajmo još leggings. Ok, ovaj lik je prejak. Ok, samo vam kažem dok ne onem. Znači očekujte da ću snimati najviše Minecraft i ako ne snim neke vlogove. Čisto ako malo da napunim preglede da bi me više ljudi zavoljelo i srećno ljudi. Loše to, bato moj. Ne možeš ništa s tim postići. Ne mogu ga bol spamati uopšte. O, brate. Ok, ubio nas i ljudi, nije bitno, barem smo ušli u deathmatch kako god. I to je to ljudi što tiče ove epizode, izvinite ako sam nešto prema pričam. Pa sam završio jer sam tek usto, ne znam šta pričam ljudi, stvarno ono, nije bitno. Vidimo se ljudi, to je to. Ćao!